already shared with the kids. Just a brief one. Jesus asked his friends, "Who am I?" And he told him, "Boy, you're a good man. You're like one of the prophets, like Elijah, like Jeremiah, like any other prophets." And then Jesus says, "But who do you say that I am?" "You, my friends." And Peter was the one who answered him, "You are the Christ." So as I was sharing with the children before, Jesus is asking us the same question. Who is he to us? And our lives supposed to reflect that answer, who we think Jesus is. And that's what I'll be preaching about. And I said, I think I told you before, Jesus is asking you to be a good children, a good child. Because you believe and you are a friend of Jesus, and Jesus loves you and us and everyone. So that will be the message for today, and hopefully you can follow along, and may God continue to bless you. O le lauma, i le sofa manu le tuar te maa le amu ma le ngā pa ia. Ia upu nā le tau wha ma mawha mawhai e se mawha whau. Te tala etu leo ia e a te la tau a o tau nā, se ala o tau upu ia te au nei po wai. O nā tali etu leo te teu ia te o oe o te riso. He asked them, "But who do you say that I am?" And Peter answered him, "You are the Christ." O le tawa lea, na tātou whitawina o lo maua fo i le tusi le nā, na e tō te hunga mā teo tau funga le ono, ma le ukaro tau funga le ino. Tala i le teimi na fisilia tua Iesu i lon so. O lea le tala tangata. Nā lato whanongo. Mā tala tangata lai whai a te i, pēr anō whai tau mati. Whapena uma whai a tātou. Tātou te whia i loa, ma tātou whia malamalama po a tala i si tangata. Nā te tarito rungo i si tangata i a tātou. Tātou te whia i loa. E se tasi o tātou a rotu whai mai nā lato tala noa i si tangata. Si le tula ea pe whelai rotu wai. Ia e whatu e le rotu i tātou o rotu. Siri fole o tangata. Oi nā rotu whai whea. Ia, si le tuleo a. Ia whai wholole o isi tangata. Māhu. Ia le tau atu tala tangata nā whai mai o te. Pita te mita i whanau atu o tala tangata. Ai tau malamalama i seo te mai tangata. Ne whaiwhi au ia rotu lamo sang. E whapena tātou umā. E tātou te whimane na o e luan tangata me le nei tātou te whaia. Ia pōni mea fo i tā ua. E sen malimana i e whanau o kutala no. Te siri Iesu. O nāle tala tangata le tau whānu. O mele tala le wāna, i whapai o oi Ioane Baptista. Ioane Baptista o tangata tau ta ua. Tangata e o afo i tai tai o le mālo, sa tau whawhewhewhe i ai. Nā ngā o tangata e le whewhe tau tala. Tala i le mea moni tau tala i le mea tonu. Whamai o oi Ioane Baptista. Whamai si o oi Elia. Ia o Elia o se tasi o perfecta sile on tau ta ua e le tuspaia. Mea sa i whaia, tele o vāvenga. Ia whamai si o Jeremia, nā tau i mātai. Ia whamai nisi o se tasi o perfecta. O lono wima, o
ia whaaloa mai au so e winga ia Iesu. Tala mana nei. Lea ia ma se tala whaalele le tene. Ia amia ia Iesu ia. Lea e whaalomonomo. A mai tangata e se le Peo Ioane le Baptista. I tau e fo tātou. Mea se le si la tu tangata e na whaitea. Le ama le nei. I le mani. Ia pensite, ala si ilo matuola na. Ea si toi ina le na. Ea si matai le na. Ia pea ko ia Iesu. Ne whameta a tamata sa o tamanga. Pea ole o perfecta i le alo o tautau. I le fefe. E ngā lue. Nā nei. O se o pula tau wha mamafa i mafofu. Se ala o tō upu ia te au o aia. O oe o te wisi. O se manatu leo o tō upa ia ta tai ei, ma taula ei, tātou mafofonga, nā ua o ai ia. O ai oe. O ai tātou. It's the theme of my sharing today. Who am I? Who are you? Who are we? Based from the story that we heard, it's good to hear good things, what people say about us. And we all get sad when we hear sad stories or make-up stories, when people don't talk too nicely about us. So it's always good to ask ourselves, for me, who am I? Oia. O le me mua, o le sini le e tauna tali e isi tamata. Pe ala mana o Iesu e sini o le so. O le a le tala tamata. Mānei. Le tau mai mānei o tala tamata. E le ngatara i le tali a tinga oia. Ia e tali la esi. O whaiwhi au o kimi. O le whaleatiu, o le Samoa, o a mo le motama. Ia. O le siri leo, o le siri su a o tau. O le ala tau tali a tau. It's about his friends. People that know him. They also need to answer. Oia. Minga tau fo tali ro to rua, tali ro whanau. Tali au uso mo ko fa fine mo lo ainga mo lo nu mo tangata e mamo, tali le kalisia. Oh, you know. E tali e isi tamata. E anu whai maile au so, tangata e mara malama. Mara malama ia te oi, rata lata ia te oi. Le mana o Iesu o tali mai e no so, whio ai mo moe whātasi, ai whātasi ki tala noa. Rana lato tala o Iesu. O ia u le wa ia rupo. Ai au le wa ia whana. Mana ia isi tei. Whanita lata, ese le leo stamala, whiwhauna. But I think if you ask my wife, I've seen some of the not nice things about me. Because those are the people that are close to us. E tauna mōni mau tātou, whamai mōni mau leo so o winga ia Iesu. O Iesu. O e o le keriso. Ka e winga o nanda. O e o le tangata e whaola. Whaola upu. Whaola ngā luenga. Whaola pupula. Whaola tala. Whaola le loto. You are the Christ. You are the Savior. You save people, you save us, you save the world. Alsi, pēr no whātua tali e isi tangata ese e nei loa Iesu. Pa pēna hu tātou.
tāua i o le vai mai istanga te ele marumara. Tilo mo le vanga ngai whafo i o tātou oi tātou. Tātou o le kālesia. A sile tangata o, tangata na e uifo, si e ufupai, uisi o pule. A sa mano te mai tu i fufata. That's what people look at us and judge us. Tāua. E whtau mea tātou, tau nau mo tātou te āmio i āmio tira mo tātou. Ma le tusal mene tātou o mai ai, ma mele wa ai mai ai. O le waenga kumuri o le oaia, e tali ai ha. Tali e isi, tali a uo mai la talata mai a tā. E silo na tali ai ha, oaia. Melna le foi Yesu. Pa mai se o perfecta o o lea. Pa mai le so o le talata ma wo. O le ke miso le faola. Tali Yesu mana ia. A wa o le faola le tato ke ta pena o Yerusalema. E fasia, e fasiotia, e to e tu. That's what being a Christ is. Tala na Yesu, mana lama le Yesu lon tangata. Ele ta watua matua le fia le wanga. Tango e pe te lu ave se le punga va mai o le punga va o te gia e pe. O fe nata, ele o na le mau te no. Alo ka tu le na sa o le Mesia, ale ta o le meta o le Mesia. Roti, ai tu fatto mi. Oia. O tala Yesu ele na o le faola le e oti le faola. Na tu sa tatou na ele na tatou mai tatou fia le tatou forsam tatou aleluia. No part of being heard is speaking out. Telling the truth. Even people hate us for saying things that they might not like to hear. O le mena o me tātou nei, ka whangaro tātou ola whatua tua. O tātou ole e whisosoani, ma whaola isi tangata. A vai atu anga valea, sosoni ai. Ia le tātou e loa e whaetu tangata lese, ana o polme o le whamea o la ala o pisi kupi mai. That's part of being us, being me, being a believer in Christ. Nentong fa Yesu fa malama yung so. Na ko ito e fa lo tele atu lalo ele ko ta fa nentong fa no e. O le va en o le Mesia o le safa. O le to tu mo le to fa tu ina mai I popo ngalo langa ni. Fa mai le so le se muri mai amo satan. Amo muri mai. Kusi fata otto le sa dato fitowina. O tala masania, o le fata otto le mo le tala mo le ma le poto. Poto mo le ta mai o va en o fina ngalo le tuo mo o ma uma tato. O va en le na, that is us. We have to have that poko from Christ, from God. Ala na ta umana. O le matau I le atua, o le amatau le nā poto. Winga o le part of us, who am I? Who are you? Who are we? It's part of us having the knowledge and the wisdom from God. Ai fa mai le mo mau le poto, o le amatau le poto, o le matau le atua. Pa whiana whai. Le o le tato, tusi lana whai tau. That's where you show your poko. Mai malai loa tangata ele poko ngofo ele. Part of us is to be ave mo le ta mai le poto na ele tu. Ona e latu le loa le savani e loa le tala e loa le ngolue.
vaenga o le ola le tangata e fina malo i le atua. O le situsi le tala te i koe taua, o na e tala e tala no tusi e iako. E tala noa e le mea ta o le laulau whaiva o le mea sili o le matautia. Matautia la ngā o le whamai e whawhiona a vela o whaiva vivi i le atua e toi whai e i tangata. E lenu whaino whai. O le vaenga o le vea o tātou ma tangata e whina ngalo i le atua o le tau tala atu. Tau tala i upu, le mu tātou whanonga le vāso le te. E le o mea e anu to tonu o le tangata i le angai, a o mea e sau i to tonu o le tangata, e tau tala atu o le tangata. E whaatino maola ai. O mea nai le lei ai, o mea nai le angai. Minga o upu. Ko e mai o le tangata e tau tala i le lofa. Tau tala i le whamaoni, tau tala i le sao. Tau tala i le whasoasoana. Tau tala i le lofa. That is all of us. Tātou i o ta, o ai tātou. Who are we o sinu murina? We are God's people. O tātou o le ainga o le atua, o tātou o so o ke riso. Nā whia na whātua, o whātino na nāmi. E a whia uma e a mena, e a whia ele tilo mo i a tangata i a tātou. E a whia ele mori mau o tātou ainga, o tātou whānau. O tātou mō mau mea mamai, te o leo si ainga ia. O le alofa ia o nā. O mori mauna. A mori mauna, mori oi tātou. Oi tātou ni tu whātasi. O tātou o le ainga o le tua. E lino whena e tō tas, whamai o isi tā inga nā le whaini. If I like now, you cannot do that. You are part of your family. You are part of God's family. E ora whātasi. E leni whaiona e samari le tua, e aru le tua, e rai whawhia samari. Ona mana ia o tala inga nā. A le lo le ola whatua tua i lo māma lo tua ngane lo tua whiwhini. Lo ta māma lo tina. To tongu o le kalesia. That's who we are. Tātou nā, o ta ngato le tua o leo whātua tua e ola whātasi. A mai atu o tau whawhai isi. So i hai. Fia lesi, fia whātasi. O le toi, o le amarasi le nā mo tātou. Ka ua ia fia loa ia sūle mana ko isi tangata e le masani. Fia loa ia sūle manatu o tangata. Rata mai. E siri ana mana o Iesu. E tau atu tangata rona lava manatu ia te ia. E le ea vese ai mea nā o umanta mai. Ai wha ato atoa ma wha popo. O le ke riso i ola maoti mō isi tangata. Ia o le taura nā mō tātou uma. A o tātou olai. O wala au le o le whamarosi na nā kuipata. E le mwhai tātou i whai te ola lea tātou. Nā hoi mōli mau le whakako le tuse le poto o te le lingi atu rongo ngama. Ina ia mawhai una whaatino ai le tangata le whina ngano ai le tu. A o le mōli mau fu le ngā tātou, o le mōli mau fu le ngā ke miso o tātou. E alua e o wina mai le ngama. O le ngama e whamarosi e whamawhana whana. Whamanatu ia tātou. Ia mea umo mona whetalai me. Ia, mea kare kia mo tātou. Ia, tā ua hole e tus foi tau mea so mane e pese le whanau. E sili a tātou ia tātou. Tāu kia ia mana e mori mau. Aisi tau. Mana e mori mau tamatala e tiro mai le masani a tātou. E te le ama maru, e se le ama Certo ana le boki o tātai mai a jaso mai. O mai le boki. Tāu se i mana i anu mori mau. A lau tō roma lau whana. Tō roma lau whana. E a wolfa sili atu tamiti e roma lau. O le mao, o le ote i o sa waa i o le ama isi mō mea ni maa ni mana i.
Ia o te leia, o te whaarima. Ai talo sia ia tātou mauti noa, mamana malama tātou lava. O ai oe i le finangano le tua, ma le finangano ke viso. O lafo mai le tua, i le tātou kālisia. I bawa pēro na while ngāma. Ia na whai una tātou whaatino i nailo na finangano i so se mea. Ua ia wa awina i tātou. Tu mau mai lona rofu lona le ia mō tātou i me aso. Se ala o tō upu ia tia. O aia. O e o le ke viso. I le suafo Iesu. Amen.